Ćao, Davide. Nažalost, ipak nisam uspela da stignem da te sačekam na stanici, ali sam ti priredila jedno malo iznenađenje. Ako odslušaš sve audio poruke koje sam ti ostavila, upoznaćeš neke od mojih omiljenih mesta u Beogradu. Prvi susret sa Beogradom za mnoge, a i za tebe počinje na ovom mestu. Ova stanica je važna kao simbolično spajanje dve kulture, istočne i zapadne, jer upravo kroz Beograd je prolazio poznati voz Orient Express. Ispred stanice te čeka tramvaj broj 7. Uđi u njega i možemo da nastavimo našu rutu. Današnja Nemanjina ulica je bila prvi modern bulevar u Beogradu, zamišljena kao administrativno i političko sedište grada. Sa tvoje desne strane, na raskrsnici sa Sarajevskom ulicom, se nalazi Železnički muzej. A nadomak njega, sa tvoje leve strane, i Vlada, izgrađena u tebi vrlo poznatom modernističkom stilu. Kada tramvaj skrene levo, vidjet ćeš park Manjaše, stecište umetnika i omladine. Tu se nalazi Muzička akademija i Jugoslovensko dramsko pozorište. Na ovoj stanici silaziš, tačno ispred Studentskog kulturnog centra, koji dan danas ima atraktivne umetničke sadržaje. Sad si na prelepoj raskrsnici centra grada. Desno je Trg Slavije. I ja sam prilično blizu. Mogla bih ti reći da sam prilično visoko. Da, pogledaj gore. Čekam te na najvišoj zgradi u srcu grada.